thichin thlani somni paruk ni lai ni kan lo thleng le ta a ngai thla tu kan channel min lo tlo sak tu te chi bai kan han buk le veka che u khovel thu thar langsar te tunruma hian kan lor le dona Middle East Gulf bial buaina angai te te in lakala ral thuam hmanga in chan ton na erot le minan si omta a US le Iran inkara economy a in rek na lian tak mai US chon Iran laka akal pui chhotan meka ma khan US kan Iran hi na takin lo rek to ma se Iran ina a riat to a na ber tur ni turin chutiang chuanin rek na ana thai ang ber US hian kalpui tum meka chu Iran lampo hianin thlop lo turin Gulf ram bialte ange na ni intilwe ni chuan keni chuanin ral thum mangin he sangson hi kan chang le don ani anti ani kha chuti lai chuan US Canada inkara tariff war le boina om chhomeka 50% tariff mangin Trump chuan Canada normega Canada po hian Donald Trump malak na an counter tur thu an chadet ngal tur thu an puang to bokani kha o heti lai hian thilmak tak khanti ila US thlona transport plane Moscow atum nia soi ania hi tunang lai bo ru ka phei chuanin US le Russia hi ram in hal tin soila dik mai ome thlona te phei chuan service lo hrimhrima engwagin US military transport plane Moscow atum ti hi zona lian takan hi Russia lam ero chuanin an phaviau thunga amma ero chu air traffic control le chutiang thlona lut chuak lo vil tu te flight tracking service flight trader 24 chuanin chiang takin an ron phaulang sia hemi chungchang hi mi puiti ti ni mek athalak nen lam an ron phau chuak ani country takin US Russia hi ram income ngai takan ningai lo hrim ani cold war huna tang to in tiang chuanin in a breng mai khan nia tuna hian Ukraine Russia Indo na kai hnoya Ukraine ta na US malak na zong te Joe Biden hun lai changaral thuam tam tak Ukraine ta na luang chhole Ukraine ta na an pek zo zai te le tran puina sum le chutianga chomdol na tam tak Ukraine ta na US na ti sak zong te ngai to chuan Russia tan chuan US chu milchi ani ho don lo thina ani tin Europe ramina ral thuam Ukraine ta na an thon zong te abul tum tu le mala tu akai ruai tu chu US Joe Biden a sarkar kha ania tin Indo thlona abigin F-16 te combat tank te ral thuam lian air defense patriot ang hialte Ukraine ne na thona ni theina turata na mala masaber tu chu US ania maro chu US hi chuan directin athon du lem lo NATO ram athian ram te ne na alo hral to te chung te chu heng European ram thren khathian Ukraine tan an thon lu ta combat tank ang te tin F-16 ang hial te po ani a chumi phalna pe to chu US thokha ani an ral thuam hi mun danga pek chhone moral chhone mo thei ani lova in ram na an ziak veka andu sakzong an thian ram te hna US ral thuam an leikha pe chhongin emo hral chhong don ni ta sela US phalna an lak masak le tho anga yani history kan thlir chuan US le Russia in kara hianin boruak thalo tak alo om chho cham chi to ni o chutiang ani mek lai chuan eng vange US military transport plane Moscow a Vanukovo airport a thole ni nimin lam khan atruma hi flight tracking service flight trader 24 atranga mu ani Boeing Globemaster lian tak mayania US register tel number po 077181 ani Riga Latvia atanga thlok chuakin Moscow hi tholeni dar sarai khan atum nia soi ania hemi chungchanga hianin thudar emo oma Riga trangin August ni somni pathum a khan thlok chuaka hi US Camp Spring Air Base Washington DC bulmai atanga thlok chuakin August ni somni pathum khan Riga Latvia thlenga chutarong chuanin Russia pan le nia soyani US thona Russia tum hnung ber chu official atum hnung ber chu kumin January thla kha nia US ta na biagram na thok tu
Ukraine le Russia inkara palai na thoktura Donald Trump na arwat Steve Witkoff le Donald Trump mak pajer Krosner tekha Moscow an truma kha khachu officiala trum ania khatiang ti lawa chuanin thlona US thlona Moscow hena trum le ta lo hrim ani hemi ne na in kai hnoi thu dang a oma Kremlin denies US talk amid report CIA Director Ratcliffe in Russia ti ani United States spy chief so Moscow azina meeting neya soi ania hin China Moscow thlona trum nen khan soi zom mani ta boka US media then khatten hi antar langa Russia ero chuan hi puang chuak lo thung ani US IO ten an in biak na turin engma ro man na lo ni in Moscow lam chuan an phathung ani CBS News in tarlan danin source aming tarlan lo atanga ariat CBS News po hian a puang chuaka CIA Director John Ratcliffe hi Russia khopuya trumani ati Axios chian hetiang report here ran paina ti chuak boka highest level visit by a Trump administration official Russia since January ti in Donald Trump administration a highest level administrator pakhat chu January thlanhuwa avoi khatnan Russia ajin thu aron puang ve bokani media then khatinan report dan chuan US CIA Director John Ratcliffe yan Russia na Ukraine be ti top theina tur le in rem na Indo na atop theina turin malak na akal pui ne soi ani Russia Ukraine lam kan puang ta sa an pon chun zom le ila nimin le ni zan lama Inbeihtawnna na thar a chuak le a Ukraine drone ten Russia ram bial Krasnodar be puithla na tharan kal puya heta hian mi pahni an thi oil refinery akang mai a chuak bok Efipski oil refinery Russian Krasnodar region a chuanin kang mai na sa takena chuaka hi Ukraine drone beina awang ni in tual chung thunei tu ta chuan an soya heti lai hian Russia ina an thunun Zaporizhzhia nuclear power plant bulmaya Ukraine drone ten be puithlan an kalpui boka heta hian mi pahni na takin an hliam nia soi ani bokani heti lai hian Ukraine drone beina awangin Flipsky rail station a chiat na thlenga heta hian Ukraine drone in rail station hi asu puak ne soi ania heta hian mi pahni thi in midang pahni na takin an hliam bok ni in Helaibial governor Vaniamin Kondratiev chuan a soi nuclear plana management unit chu drone hian a be nia soi ania hydraulic structure a chiat na te na wathleng boka heta hian in true maintenance and construction worker pahni chuna takin an hliam pha anin soi ani Ukraine chuan Russia oil refinery le infrastructure te ala target chunjom zela Moscow ina Indo na asipai te ta na chakna anei lo na turin Russia chakna atlak niam theina turin Ukraine chuan hetiang Moscow a oil mun male infrastructure poimo te hi abei chunjom zel ani Ukraine General Staff chuanin Efipski refinery le rail station an bei thu an phalo thunga heta hian be puithlan hlotling tak an kalpui thu Ukraine po hian an puang ani Russia Ministry of Defense in an soidanin be puithlan na thar Ukraine an kalpui ve bok nin tarlan ania heta hianin Ukraine army te tana mamo phur long cargo long an be nin an soya chu Pif deni pota Odessa longjol mun bulmaya ni thuan soya he longa hianin Russia sipaite mamo bungrang rang ral thuam te po ma chung te chu Russia chuan beitian soi helai port infrastructure facility hi sipaitan military cargo unloading nan man fo ani bokani Russia lamina an puandanin darkar somni palikal ta chung khan Ukraine atanga drone ka zani chuang set an ka phlati soin nizana ringot po khan Ukraine drone za somli pariat an ka thlak thuan puang ani Ukraine hian tun tha chung hian Russia energy infrastructure laka be puithlak na akal puina savio maya fuel mun mate tin Russia sipai mamo phuruk tu le supply thin tu nia an ngai company mun ma an bungroda na mun an warehouse te pon be na savio vanika
Ukraine airstrike hi Russia ramchung Rostov khua a thleng boka heta hian MiG-29 fighter jet chu Ukraine beina wangin a chiania tarlan ania Ukraine General Staff chuan hei hi nimin khan an confirm thu an puang chu Milerovo Air Base Russia ramchung be puan thlana hian MiG-29 fighter Ukraine chuan an ka chiat sak nia soi ani bok tin Ukraine lam hianin radio electronic station Starlink communication jamming station anti Mirni Crimea hmuna hian an be ni in an puang boka heta hianin Peretsvet M electronic warfare system Luhansk oblast samian betel bok ti soin hei hi Russia sipai hoina an man tangkai mek nia soi ani bok tin Russia military warehouse Primok samite Zaporizhia oblast samite Ukraine chuan an be thu an puang bok Russia Ministry of Defense chuan in nimin lam khan Ukraine laga be puithana tharan kalpui thu soin Black Sea longchul muna pifdenia an Ukraine cargo vessels and kap siati soin helonga hian Russia sipai mo tam tak lota phurchua tura an ro manlai meka thil thlengani hetila hian Ukraine ta na tran pui tu NATO lam an ron cha chhole meka tin European Union ram te po Ukraine pui turin ke an ron pen chhole meka nimin tla kan puan le kan tarlan tak ang khan Ukraine chuan Britain atangin Scalp missile Storm Shadow missile anti bok chu Ukraine ram chunga siam chua phalna andong to nia soi ania hi Ukraine tan chuan thillom takani donani Storm Shadow ang te hi Russia ram chunga structure lian jok te dikle chiang taka ka theina turani a thlona atanga ka chua thei turang chi air platform angkha ania Kyiv fian an mangtang kai viau turangai ani o tunla hian UK le Russia inkara in thriat thiam lo na lian taka meka Indo mai theidin huna anding ti te media then khat te chuan an tar lang hialani mania Ukraine drone zariat somni pani Russia beina na an ka chhuwa zinga khan British drone Britain drone inga mozat kha tela tin hei tuna hian Ukraine puya maron lanna sale bertu chu UK ni le meka an Storm Shadow ang hial te po Ukraine a siam chuak thei turin Ukraine chu technology engkim mai a classified information engkim mai Ukraine hena hian UK chun an hlan fel to nia soyani boka chu thilom dana ni meka chutila chun UK a an ambassador Russia chun la chuaka Ukraine Russia buena UK Prime Minister Thar Andy Burnham hi nasatak hiana in rol chhotran ni na langa ama a Prime Minister dang ai khana in rol thuk to jok ni soi ani bok hei hianin Russia nena anin kara boruak tang tak asiam chhomek ni soi ani amai ro chu Russia le UK in leichin na hi a thangai lo hrim ti thei ania tun ha Prime Minister an nei Keir Starmer te Rishi Sunak te Liz Truss te le Boris Johnson tun ma deu atang khan le Theresa May te David Cameron te thleng te pon Russia nena anin leichin na hi a thalo viau zel ani tun thla August ni som pasari khan Russia embassy London ami chuanin British sarkar laka vau khana ti chuaka Russia ram chunga Britain anin rol thuk tel ti soin Kyiv an puina awangin le Russia beina atana malakna chaktak Ukraine tan Ukraine thlop zong an kalpui zelani chuan aman an telangai don ti khan vauna achak chuak group mai ni kha Russia Foreign Minister Sergei Lavrov pon Moscow chuan ram veng him tur le British missile laka Russia veng him turin ti thei tam taka nei ni ti khan lo soi ve to bokani chutianga Londona Russia embassy in thu chu khong te kan siam hnu ni ruk hnuwa Britain Prime Minister Thar Andy Burnham chuanin Ukraine an support na chakzo kan kalpui tur thu puangin classified information le technology poimo Storm Shadow cruise missile siam chuana tana a classified information te Ukraine tan an thon don Ukraine leilunga hetiang Storm Shadow cruise missile hi siam chuani don ani tinaron puang ta thut maya Moscow barakhai viawani chumi hnuwa Kyiv kha atlo zui boka thotan ni khan Kyiv thunei tu tenen inkomna le thodun na thuthlung turte an duang chhongal ni soi ani boka UK chuanin Ukraine tan anti-air missile tele Russia beina changlet turle lo dang chat turin missile ka thlang na angsi po Ukraine tan UK chuana supply tur thu
UK Prime Minister chuan a soi ngal bawk ani an diplomat history apo hianin rampalai in no chua sakhian lo nei nual do thina UK hian Russia palai palizet mai kha Moscow malak du lo in alo hnot chuak ve to boka tiang khan sani le pasari bor chote pon Russia rampalai London ami te UK khan alo hnot chuak to bokani tu tiang chuanin UK hianin kumsang hile som paret bor chho khanin Russia diplomat somni pathum zet alo chuak to boka MI6 agent Sergei Skripal thina chungchanga khan ania tiang khan rampala in no chua sakton na lian tak kha Moscow le London in kara khan lo thleng to bokani tuna hian London le Moscow in kara bo rok thalo tak om chhole mekani hi apuak ke lo tura han ngai ila nge po chuni se Ukraine Indo na hian ngong anei lian chho to vio maya drone manga Inbeihtawnna Lian tak tuna hian alo om chho mi mai ania ani na taka chuan Russia te po Iran ral thuam tam tak mang tu ni ve tho ti te po kha kan hriat kha Iran sahit drone te tin North Korea tangpon si pai te hial Moscow a kalin ralan do pui nge ania ka tiang ka thil than dan ani amai ro chu Ukraine hi chu US le atho pui nei to ram te hian pui ron na sa vio maya sanele somni pani Indo wa chual hi matangin vo in thlengin hi ani dan alani poni se tun ma tanga Soviet le US in ebna bo ruak khami thlara wa kha ala re thei tak tak lo chu ani hi chu vo in ni thlenga khovel sarkar in kara in rem lo na la om na chante tin ram lian ho in ebna bo ruak om mek te po hi US le al pui Russia le alam tang te in nor ton na hian in thui tak hei hian thui tak ala kai hruai tel ala ngong tel ni te pon alang ani thuthar kan nga chang zelanga Middle East Gulf bial Israel chet na thar ang chi te pon tur neu kan ne mar chu kan puang vek to lo tura ngai ma yang khati chena khan kan du tok le photanga thuthar ber he channel kal tlang hian in lo ngai chang in lo ngai venzel don nia